Mens forhandlinger om at afslutte krige i Mellemøsten altså er i gang, ja, så fortsætter kampen om selve fortællingen online. Sådan ved første øjekast, så ligner de her videoer Lego-videoer. Men de er iransk produceret med budskaber fortalt gennem Lego-mænd i krig og Trump-lookalikes. Og de er en del af en propagandakrig, som begge parter udkæmper på nettet. Død og ødelæggelse kamufleret bag AI-videoer i børnehøjde, det er der en helt særlig mening med, som lyder det fra en af verdens førende eksperter i netop propaganda. We just started the greatest blockade of Iranian ports in history. Lego-lignende videoer fra Iran, der udstiller og ydmyger USA. Fake news! Overfor tegneseriefigurer, der præsenterer bombeangreb. Afsenderen er Det Hvide Hus. You want to see me do it again? For at forstå propagandakrigen mellem USA og Iran, Nice blockade, Mr. Trump. fanger vi en af verdens førende eksperter. I'm actually very busy later today and tomorrow, so you got me perfect timing. I godt 2 årtier har Emma Bryant forsket, undervist og skrevet om propaganda og informationskrig, så hun er nok den rette til at svare på. What the heck is going on right now? It's very entertaining and slightly disturbing. Well, I should say very disturbing and slightly entertaining. The United States military began major combat operations in Iran. I takt med, at krig og krise i den virkelige verden udvikler sig, så har den digitale krig taget fart. Fra iransk side er det især de Lego-lignende videoer, der i korte træk udstiller og ydmyger Donald Trump og USA, der bliver delt millioner af gange på sociale medier, blandt andet af iranske statsmedier. Obviously, they're trying to get to mass audiences, and Lego is just something that everyone in the world is familiar with. Krigen og videoerne kommer i kølvandet på det interne iranske opgør, hvor mange tusind iranere mistede livet i kampe mod styret. Og det er en af forklaringerne på, at der nu tales Lego-sprog. In this case, of course, the Iranian regime has been targeting its own people, slaughtering thousands of protesters. They know that their voice is not going to be trusted. Nobody is going to share that. It makes it one step removed. It makes it funny and relatable. It makes it seem like it's just a silly video, right? Not the product of an Iranian propaganda channel. Videoerne er lavet med kunstig intelligens, og mange af dem bliver i første omgang delt af en bruger, der hedder Explosive Media. En af personerne, der angiveligt står bag, har fortalt det britiske medie BBC, at det iranske regime er en af deres kunder. They have got an awful lot better at understanding how to fight this with the help of new technologies, which we're also, of course, seeing deployed by the United States, but in very different ways. Here comes the heat from the USA. Fra Det Hvide Hus officielle hjemmeside deler de videoer som den her. Ægte bombeangreb på Iran, pakket ind i mundre klip fra børnefjernsyn og computerspil. Men mens Iran ifølge eksperten sigter mod hele verden, så er USA's mål et andet. The United States is really very much targeting its own people. They are selling it to a very clear subsection of Americans, mostly who are young, who are male. And it's all explosions and fun. Isn't it fun to blow people up? They are trying to desensitize people in a way to the conflict, but by turning it into a fun video game. Propagandakrigen viser altså 2 versioner af konflikten. Forskellige, men ens på den måde, at død og ødelæggelse bliver gemt bag Lego-æstetik og svampebob firkant. You want to see me do it again? The fact that now all we're getting is this disgusting, dehumanization from the Trump administration versus, silly cartoons that try to make the Iranian regime seem less abhorrent, actually takes away from the human cost both of that regime, but also of the current war. And the people who make the propaganda videos, the one thing they wish for is attention. So how big a problem is it that I'm doing this interview with you about it? I do think people need to know about these videos, and
it also helps to be able to put that extra context around it as saying, well, this is a distraction. We should be talking about, what is going on with the war. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Lego for at høre, hvad de tænker om videoerne, men Lego er ikke vendt tilbage.